Khulumka madam. Khulum. Lam sogonono somai TVO ang Komal. Hambai. Madam je tini nini resignation letter nukha je oboni reason tamo kisa lukurongno sai khanari kadi. Reason to musa kare asa kharin mano reason ekta no ani personal problem ar ado mention kharika ani resignation letter go mention kare rakta personal problem indaki angani designation ya kare rasa apatata hekya. Ngete kaisa kong madam chungto tabu kubangmano bodol ba haikeba party ya kare turuk nokhormani nugo. Inge turuk patini reason roi ba resignation letter roi nokhormani pore je norong ni watsung mung datong je kubini party o haikeba kubini mothawo thangnani ba join rinani bagiro. Abo to naturally karon kaisa resignation ya kan mane ulo je kuno borok abo ulo wansu guje जों खालायनाय बरफ खालायनो मा थानाय थुंरुनो आबादि वानसु माने खालायनाय हाथनो ताबु वानसु जायगा खोता खालायनाय तामके बर थांनाय अब वानसु जायगा खोता बो आपातत इंगे मैडम ताबु सुक जरा तो जे नंबो कायसा बारजा कत जे बीजेपी हापांनि बिसिंतै मानजाक इंके जे ओ हापां बारजा कतर माने बिसिंतै नों जे कुनो वानसुंमं कतर रक दातं कुनो जे कुबिनि जागावो जयन खायना हेकेबा हापसननाय हेनाय नों लुकुरंनो किसा सराय के सायखनारि के जानाय मैडम आनादि जों सिनि वानसुंमानि बेलायखे कतर मा ताय बेलायखे opportunity best opportunity हिनै जों वानसुबो बीजेपी ओ हाबनानै 2018 जों 25 बोसोरनि CPM रहरै जों एलायन्स पार्टनार बीजेपी ताय आईपीएफ सरकारनि तुबुखा तो माने उलो जों मुजाखा जे जोंनो जे आसार माने जे प्रत्याशा माने स्पेशली जनजाति मोर्चा न तिसाना हनै ओंखाय जनजाति न तिसाना हनै तो जनजाति मोर्चा खाजाखा ini to 7टा मोर्चा दङ आबादत महिला मोर्चा किसान मोर्चा युवा मोर्चा ओबीसी मोर्चा एससी मोर्चा अबाहाय हिनै 7टा मोर्चा दङ अबाहाय हायथाना नगजाखा अ 7टा मोर्चानि बिसिम जनजाति मोर्चा न जतनिसलाय कतरको संगठन हिमाना इभेन जों जनजाति मोर्चा न दगे नरबुनो गदङा नमिने दिनि बिसिंतै दसे कतर जनसभा खायजा दसे कतर मिटिं बा अबाहाय खायजागो या खायथानो खूब माने बखाव कतर वानसु बुनो जरा काहनो थायका जिनि दाबुले हिनि जों जतनो जे बीजेपी खायनिरो जों खालायनानै खायथानो जों टेप नो खाजे बुखौ बाय जे सिक्सावो आसु सिनि जनजाति मोर्चानि बागै खायजागलिया माने आं जे नकलतै नुमान जा ओमफ्राय आबो बागै न सिनि बखाव किसा मिटिं मं खायसा नायखा जे अरवासो सामुं खायखा जों खाबाय खुबाय खायनि खायले दिनिया बे बाक्स खाय आवन बागै सिनि जनजाति मोर्चार किसा बखाव माने खेखना हिया वानसुगो आंनि जिबो माने अरतङै जोंहासो जे सामुं खायखा हाथाना जों सेटिस्फाई लिया माने कम्फर्टेबल लिया ता ओमबागिना आंनि वानसुङै बुजा बबा हायके वानसु का हायथाना आं वानसुगो आबा हायथाना बुनि बखा मिथिं थायकेना ओमबागिना पेटे खरचा खरङै आबा हायके याकारखना एमि तो आं ताबु द वानसुगे खोजे बर तामो फ्लायनाय बा बबा थांनायाबो तो वानसु जायगाखौ तबेकिना बसनाय सालो आं नायनाय बे वानसुगनाय आवनो आंनि पक्षार नं दा हामबाय मैडम समायदि मा बागै चिनि चुमुय टीवी चैनल ओके हामबाय